INP Mizo channel clear tu te insign chibai le vek ule Myanmaram boina chuan zia omlam apan hlei thailo na chungin zoin Boruak tha aiin herdon ni in alang tanta a angkhop mai voin April ni som pakhat pathian ni ania enom na mun thewa pathian pol na hun tha in chang thewang ti kan bei seya tuntuma po Myanmaram chanchin nizan lamle voin lama thil khleng lang sar zual kanan update lenge Kuki National Army KNA te hi kan soi ngai lo viu maya tamu che vela ron khosa anniya nizan khan tamu khopuya sipai terrorist te an luta an kol rong viu maya zandar ko chhovel khan khopui lailia store dor lian ten halkang hlu mai sipai terrorist lamin an kap al ningei turani chhun lama tang khan mipui nen anin epto a khopui chunga anin kapa zanlam thleng khan silai ari rengani tok fanga KNA te chuan sipai terrorist hawan kapa civil mi ten KNA te hi an lo pui boka an che thaviu mai sipai terrorist lam mi som pariat an kap hlumti KNA lam hian an soi nimen tu khan tamu khopuya civil mi te in phen na sipai lamin an ti chiat lai vel khan civil mi pan in an nun na an cha nani heng civil mi te hi ku kong tet zo kum som ni le pakhat mi le ku ong nyin thui kum som ni mi te an ni hetianga nimin lama an boy ema wangin sipai terrorist te hi an la sahal te poneng chu voin April ni som pakhat chhun chonhudar khat vel khan tamu khopuya district office mazona bike tlan chu sipai lam hian an lo kap vele ringot maya ku thun u kum som thum mi chu alua ka fu ni in a muna aboral ngal ani kan soi to ang khan nimin April ni som khan tamulam an boi viu mai khania sipai terrorist lam hi mi som pariat an thi nia soeni kan ti kha heng terrorist mi puilam kut tura thita te hi voin April ni som pakhat khan vuina hun ser tamu an nei ve bok tukin April ni som pakhat khan Mandalay khopuya Miawadi Bank 1 bula boma puaka security duty pakhat thi ni in khitit media chuna soi Mandalay khopui muted lama te chian eta san lama tele township ranga kongan zo le hloma ten min chian khopuya te molamian khopuya te paku region ziya wati khopuya te nasatakin kongan zo bok thile hliam anom treu to na chungin voin April ni som pakhata po kalemio khopui chunga venga laya kongan zo le a Myanmar Sipai Council lama tangtlat China le Russia flag halin an hmalak danan du lo zia an lan tirani Sipai Council chuan voin khan thu chua asiama Sipai Council thu nei na pai thak tumna a tho hlok zual kumin ku 9 Dr. Zoe Su le midang engemozat criminal case zanga le pangana manga an chung thu rel tura arrest warrant an lo chua to tun thlenga an laman theilo te chu an omna khia an om chuan report turin voin khan an tia loman po an siam vengein arin oma lo report du ten omange machu a soi theimia lo mai nyong u lama ve thung chuan Sipai Council noya water festival manglo turin campaign an lo siam ve bok water festival hi naktu ka tanga tan turani a cholkar khat zet tui in le huai turani khopuya chuan an mang ursun thei khop mai kholai lun laya stage do san siamin rimoinen zai thiam ten mi puyan oi dup mai thina chuti lain tuya in le tok ka chik mangalo in kap tok anom boka kol kum tharlomna ani boka an ngai ro pui thei hleni rakain lama chuan COVID-19 chungchanga in kai hroina dan fel tak noya he kol kum tharkut hi man antum nia soi ani zeta mahse hun alo thlen don naya chuan an thul fel vele ti an soi ram chunga mi tam tak ram mangaya wanga an thi reng lai le an mani rakhain lama po boina a om reng lai ya hlim taka hun lo man tum chu ni thein an threle talo ani ber Myanmaram chung mun tam zo ka chuan man an tum hlom lo ani mela Mandalay khopuya he kut man na tur stage an siam po an siam zo hlim atuk le lama an thiat le vek ti thoma oma komen chu he kol kum tharkut hi a hluwak don lo wani hi muku khopuya chuan demonstration thakhat thlin na le
chumia wanga thita te polin hun an manga sitting demonstration an siamani phakan khopuya hian kongan zo a sipai terrorist lamin ti boy an tumna a an ti boy main an tlan dar man hlo maya boyna lian tham chuak lo te in an tlingtla theini in kachin lam media te chuan an soi April ni som pakhat tukin khan rengun khopuya taki tra lama chuan red movement an siam vele a an pathian biak na pakoda pakhat po hlo sen an lo hnoi a red movement lekha an the dar chiam boka an lekha zia chu sipai hian min op thei ngai lovang kan du lo hrim hrim ti lampang ania tlawman tum lo zia an lan tir ni ber hetiang thau hian butatong township le in sing township lama po generation z thalai te pon red movement siamin sipai hian min op turani lo hrim hrim an ti hlomani Chin state mendat khopuya chuan tukin khan sipai thuni na pongla kan du lo na lan tirin don demonstration an lo siam ve bok sipai council in Rangoon not uklapa lama an miman som pakuate thitura an chung thu anan rel ringot mai chu Human Rights Watch lam chuan an dem tak zet ti an soi hei hi February ni khat thu nei nan pongla ka tanga thitura mi chung thu an rel masak berani a mi rokle mi tha case or tirin an chung thu hian rel sakani an jinga som pasari phei hi chu an mani om lo hlanin an chung thu hian lo rel sak mia mai ni oma not oklapa hi kan soi to angin sipai lamin emergency an puan na township jinga tel ve khani Myanmar sarkar hian death sentence pek theina dan hi alo nei ve reng renga mahse he danan practice lo na hi kum som thum chuang ani to chuwangin kum som thum chuang an practice to lo hetiang dan anan mangle tuma ma ni thiam thu po soina hun pelova an om hi an ma ni ngei po hian ro rel na an la ma chon nge yang ti in Human Rights Watch a Asia lam ho tu Phil Robertson chona soi Norway Foreign Minister in Eriksen Rate po in hetianga thattura an chung thurel kher hi pom theyani lo zia nimen lam khana lo soi to boka tuna Myanmar ramin boina to mek hi hlo thon takani atibok nizan anni lama inrin ni chhun khan US ram chunga state rang atangin Myanmar nam rang te Washington DC khopuya anin fok khoma Chinese embassy le Myanmar sipai embassy lampanin sipai thunei nan du lo zia le China hmalak na an du lo zia an lan tira te chuan US Independent Monument ro pui tak lampanin an tle phei le a Myanmar ram boina US point tha tho war sok turin ngen na an siam hlomani pubai da hi an ko ei tak theyangem tiero keini soi phak omlo ani hi ram chunga kongzo be puyan thak vut lai hian kachin le karen lama chuan in do na a om reng boka nizan April ni so matang khan KIA le sipai terrorist te hi anin kap le a voin chhun lam thleng khan an la in kap charani an thom wang khre phachin thingtlang khuwa omte chuan sipai terrorist lam hian ral thuam lian te po an mang ni in an soya KIA sipai lam thopuang tu nobu po in ka na thlen reng thua soi bok voin lama anin ka na hi sian nam ho chen na thingtlang khosom ni vel om na huam chunga ani a khomi puite hi sahim na zongin pakoda te biak in te panin an tlan chena sa hle nia soyani a mumau lama in ka na ero chuan sipai lam mi som ni vel chu an thi to ngei nia soyani Myanmar sipai te zinga ni na ban sana mi pui lama pakai ta soituran om zeu ta a anom zel po be seila alom om zel do ne ni na ban san hi sipai zinga ngat phei chuan nun na tha pati angaya a ol lo hle ang ti hi rin turani an ni nan ban san ro chuan nupui fanau te bula om ngam chi poni lo hrim tunge min hum theitu tur niang tia chulam pan ngal angaya ni bera tun hai mai khan sipai officer pakhat buchi lintret ong an ti po sipai council thil ti dan chu ni theyati ngang lowa wangin atlan chuak vele ta a CRPH lamin ruwa man na an siam sak engin Thailand lama akhosamek nia soyani he buchi lintret ong an soi dan chuan Myanmar sipai council noya hian sipai noi thum vele mo an oma chung jinga mun thuma thena mun ni zet za som sari le panga zet chuan tuna an ni na hi chol sanan du ti soin Federal Army hi loading chuak tangat se
heng mi te hi Federal Army lama pakai ngal turan ni atibok abak za som ni le panga vel lek hi chu misual sipai council lamin an thluak an suk sak how to te thuoi em le mipui civil mi demonstration siam tu te po misual mu mutlat an nia silaya ka hlum mai po poiti lowan ni atibok Federal Army alo din chhuwa chuan ama ngei po sipai thu nei na pai thlatura Min Aung Hlaing na terrorist te ka aiin huam thu le a hnuai sipai te po a min vek thua soi boka China le Russia hmalak dan hi chu atenom ngot mai Myanmar mipui te hi thivek se poyan timia lo ti po chiang rengani an sum don ne na hlok puina tur bak Myanmar mipui te lai na chete pon nei mi lo ti an chet danin an lantir ani ber heizat Myanmar mipui ten democracy ngiatin nun na an chan to a chuti chungchuan an ham that na turin thilakal lo palang ti an la hlau em zokani voina irawati news ina soidan chuan Russia le China chuan tunma aya na sazokin ral thuam Min Aung Hlaing na te hi an pai pon le ni om takani Russia lam hian digital surveillance le indo thona apele a China point Tunlai an uar chhautak em khal tu po nei lo unmanned aerial vehicles UAV anti drone apebok heng Russia le China in Min Aung Hlaing na terrorist teral thuam an pek hi Tunlai Myanmar ram buai laya an mamo em ani ti in Jane's International Defense Review chun asoi nge Russia le China ti lo ram tamzuk te hi chuan Myanmar mi puite torna hi an hret hiamin an lainat vek ati thei mai ome Thailand hi lal nero in real an nivea Min Aung Hlaing lama atang deuh mai thaya tun po hi COVID-19 chuan lama siamin Karen refugee lo welcome du le to lo ti ani hi tin kan Bharat India po hi soithiam har takani bok Pomodia sarkar hi laiki nga angma zawk ome atir lam kha chuan sipai council lam an chana thadon ni angai ni ngei turani Min Aung Hlaing lama atang deuh view ni na langa refugee te po thon kir tur ati hiala mahse chief minister zoram thanga tele mani mi te hum him tul ti tu te wangin chutiang em chu om lo hlo ti mayang tuna hian mi pui lam CRPH lam hi khovel sarkar tamzokin an thlop deuh ni a hriata wangin le thilom dan thirin nakina chuan mi pui lam chan hi a thazok don ni angai wangan yang chu sarkar pani te hi in be chethei an ni lo thu te ram pani in kar remna a oma poimo ziate a soi kwal le ta chiama chuta po mi pui lama atran zia hi tlang takena soi ngam manglo zo kani chuti lain Denmark te Norway te Finland Iceland le Sweden te ro chuan Myanmar hi an vei khop mai voina po heng ram nga te hian thu chhuwa siamin Myanmar ram chunga R2P tirlu to turin UN an ngen hial to ni tuna Myanmar ramin aton tur le thil om theilam hi thir lawa theilo wanga editorial ang rengin mithiam te thil thlir dan mana kan soito zul zui deuh khan han soi chhong leila Myanmar hi ASEAN ramzi nga sipai nei nga polangai ani vea nichina kan soitak sipai tlan chuakena soi ang kha chuan noi thum vel an omang ti ania then kha chuan noi li vel tal chu an om nge in an soi boka ten sarkar dangte ang bokin lei sipai tui sipai le boruak lam sipai po achia tha chu seilo anei ve thlapani CRPH lam hian Federal Army handin felta se sipai council hi an ne tak takangem ti hi mitin ril ruwa zo na lian takania tu manan chang thei don lo maro chu hetiang lam chui mi then khatte thlir dan tlang pui kanan soi chonga nge Federal Army adina sipaya tang tur te chu tuna ethnic armed force te hi an ni photanga ti chuan civil mi engemaw zatin an pui bom bokanga chuti chungchuan sipai om theizat vel tura an chhut chu noi khat er or chawani an man ruwa tuna an din mun kan en chuan ain thlauri hle boka Federal Army manga sipai council hanle thal tum chu thil ni thei tur ni na langlo an tiani ti chuan tuna sipai council thu nei na pai thak nan hian ram chunga Federal Army mai baka UNMO khothlang ram te zinga tu te nemo ral thuam le sipai chakna an pui fe angai nge yang anti deuh hloma chu keini zoram lam poina kan lo thlir pui ve dana ni rin om hle Libya sarkar khu kan thu soiti fia tuatan entianan han soyela
Libya rama khuan sang ni le som pakhat khan civil war na tak mai chuaka khothlang sarkar anin rol lo chuan ram chung mipui anoi tel an thidon chiang maya chu UN member te pon an mu chiang lu tukaneng chu UN Security Council chuan sangkhat zakwa som sari le pathum kuma an lo pass to dan mangin resolution asiam ta a chu resolution ang chuan French sarkar chuan thlo na mangin ma an ruai ta phota ti chuan UK le US point an pui bom ve ngal wata ti chuan NATO ram te chu tang khomin Libya dictator Gaddafi chu an chuta ngik maya atopa chuan dol zorin zorta a khang lai sang ni le som pakhat chhovel khan Libya dictator Gaddafi khan ral thoma nei thaviu maya mahse anan be tak chu a jet fighter le air defense system ti vel te chu a mang man chuang lo guilty na tangin an sairon ngik maya mahse chu tia dictator Gaddafi an noi thuk nu chuan civil sarkar kha that takin ading mai ta chuang lova anin kara in mu thiam lo na chuak le a even le khothlang ram ten democracy ram ni tura an bei sei ang an din hlei thei chuang talova hei hi ni voin thlenga UN hi amonga ritlutuk a ek che thut tia kan lo ti chen chan chu ni khothlang sarkar ten an lo experience to dana tang chuan ral thuam manga thuni na pai thak sak hi rin aina sot vak lova an bei sei democracy a chuak tak thei meu lo ni an ngai tlatani chu tu na kan soi Libya sarkar chunga chau ni lovin heng Iraq le Afghanistan sarkar te apo hian adik chhozel tlat bokani hei hi Myanmar ram chunga pu athleng veng ti an hlau hle ani arin om khothlang ram lam hi tun thlengin an la enroll thadu mia lo mai ni hi mana kan video masa a Myanmar ram chunga civil war nai kan tiang deuh khan CRPH lam hian Federal Army hantin ta chia se Myanmar ram chunga hian tuna anton aya lian zawk civil war a chuak ngei dona chutiang huna lo thlen meu chuan tuna mi chuti zatan thi kan ti aya na safe hian mitam takin nun nan chan dona ni hei hi CNF lam point an thira an mi te chin mi tam zawk hi an la in pu cha lo nia an hriat tlata wangin le in ka na tak han ma chon se chin mi tam takin an tor dan tur ngai to in an langoi pha na chan nia soi ania kanan soi kwal thretani chu ti chuan CRPH na tum lian ber ni tura langta chu khothlang lam sarkar teril ru min hiani phota chutiang tur point tan an la na sa chhozel ni na ngai thei bok rilro lo lang chu Myanmar ram chunga hian chutiang chuan tual chung boina lian takron chuak ta sela western lampo ron in rol ngei bok ta sela China hian na sa takin Min Aung Hlaing lam hi ral thuam mangina puidon ti chiang reng mai sia US le sangoi zone puiten Federal Army an lo pui ve bokanga te chuan kan mabak chu US le China proxy war ani ringot mai hei hi UN po angoi vung na chan pakhat ani mai ome proxy war hanti hian kan soi tu machiang tura ngai la direct taka indo si lova ral thuam manga ma ni mi le sa te manga in be na kan ti men chu lela ma chuan ramdang tuna kan soi anga anin rol lo chuan Federal Army ringot hi chuan CPAC Council hi an pai thla thei lokinarin om lo bok a boi thla kan hi tuna sarkar sang te hmalak na anga in biak na satlia mang hi chuan reilo te chu ram adai deuh poni mai theya mahse an lo nei sa sang ni le pariat dan bulpui ang thau khan kum engemaw zat chu sipai thuni na hnuai an om le zo kang ti hi thil ho om tak ani bok sia ni ole INP Mizo channel clear to 10 in lo bengwar phale ngei kan bei sei comment lama in ngai dan le mu dan te inon soi ve don nia